Pozdrav! Ko što znate nije me dugo bilo, međutim sad sam tu i hoću vam pokažem kako da na najjednostavniji način isečete ovako komplikovane neke selekcije kao što je na primjer eksplozija. Tako da prvo ićemo na ovu ovdje ikonicu i izabrati solid color, da stavimo nešto čisto pozadnje da bi mogli da razlikujemo eksplozije od praznine. Stavit ćemo primjer plavu i stavite ispod vaše eksplozije. Sad izaberite eksploziju i stisnite ovu mask dugme ovdje. Sada, ko ne zna princip maske, bela se vidi, a crna se ne vidi. Kao što se sad ovdje žvrlja crnom, samo uzem belu i vratim jednostavno. Ok, poprilično lako, zar ne? Ok, znači uzmete samo onda crnu boju, crne delove sa strane koji jednostavno mi ne trebaju, njih samo ovako obrišite, samo brišite tu da nema ničeg. Ovo ne mora ništa precizno da bude, nego čisto da imamo što manje praznog prostora. Dok vam je izabrana maska na layeru eksplozije, idete select and mask i tu je taj najlakši deo koji nam najviše treba. Znači izaberete ovaj ovdje tool, ne znam tačno kako zove, evo ga, Refine Edge Brush Tool, jeste. I jednostavno proleste ovako po crnom i ono će automatski sklanjati sve te prazne delove, znači onako baš easy peasy. Mental može ovo da uradi realno, da jednostavno proleste svuda da imate crnog. Ovdje sam ja malo pogrešio, tako da samo stisnite na ovaj minus gore i vratite ovako. Ok, po meni je poprilično dobro, tako stisnite samo ok. Vidite ove crne delove sa strane, to jednostavno uzmemo crni brush i samo sklonimo, to možemo i sami. I to je to. Sada možete da pomerate ovu eksploziju gdje god želite. Sad možete razneti zgradu ili Shreka. Uglavnom bacite like, subscribeujte se ovako na kanal i ne morate šerujete jer to niko ne radi u 2019. godini. Tako da, bye.